Kejinglakai kepenuhan nak bentak ke klub Arsenal dari Leicester Step hak port man-made persyak ke klub Dortmund ke klub ke badang kiu hak English Premier League. Kejinggali ke bangakuan bu hatu ke Arsenal kan piteng ni ke kejingjap ke bepra mentah ke semoy. Hak kejingjai lenti ke Arsenal mentah ke semoy tak ke bejawab ya lightly kejinglakai perlok. Jawab ya ke Chelsea hak Florida Cup, jawab ya ke Sevilla hak ke Emirates Cup. Ke Arsenal kala penjawab ya ke klub berat pak kum ke Chelsea bat Sevilla ya ke Chelsea ke Arsenal kelejap hado South Leonard Cole kat bay Sevilla kelejap hado Andrew Leonard Cole. Agak jing sedang ke English Premier League mentah ke semua ke Arsenal kelejap ya ke Crystal Palace dar Leonard Cole bat job ro ya ke Leicester City hado South Leonard Cole. Bagi pai ke semua badang judap ke Arsenal keledo daga besaj ban yo rung cha ke Champions League. Tak kebuduna point ya Tottenham kebat hakerdan kesal. Kat ba ke Arsenal kebat hakerdan kesan ke yo andri pendai poin di live probably kicing kai. Henry habang ngipen minta le iba ke Arsenal menta ke semua kan ya rung caga Champions League. Dadak rokom ya leka juga kam kela nang keman. Ya isu bagi jingwan ban penyeso kurang lekai bepau beri Brazil ukabras Jesus. Leyo bentep menta sankol tang na lai telin kicing lekai. Dah kebayar ro Arkol hak English Premier League bat Art League assist naki Art League jing nakai bat like call hak Emirates Cup nakawai jing nakai haba pai pat jing nakai ke banlong hak Arpulai Trik mentau nai ke bahap hak step jang ke seni baar kaman natat kan yakun bersya ya kan Liverpool baro Art League tim kimpat yo ke jing job mentah ka samai ke Liverpool kelamat ya Art League name kai Persya ya Fulham bat Persya ya Crystal Palace kat ba kaman dat ke Sharem hak Brighton bat Sharem hak Bradford kejinggali ke bangkwa banbo ha pedang kini mano ban yo ya ke jingjop banakong ke Liverpool ke jingkemilti ba Darwin Nut ya lek kai ba rei 4 ya i ya dakishin susu Darwin Nut onomi ha ke jinglek kai bansuan namar unsha khang hado light league jinglek kai daga jing yo red card hage jing lek kang ba dem kan ba ka Man United hage jing long kapten o Henry Miguel kampat yo i ki dak kishin kan kiu hagar kom ya kai hage wai pat ko kubor kurang lek kai bepau ke Real Madrid u Casemiro laong ba unwan ban penyeso sya ka Man United susu kat kum ki kubor balai alum laong lasa setang ke medical test ba u Casemiro u penyeso no sya ka United Cucuk dan gikubar balakam bak Casemiro unmi madan hak jinglek kai Persya ya ke Liverpool. Ada Casemiro unyo ban mi madan hak ni ke jinglek kai kan mak bakam ya ke Liverpool ban pendrem ya ke Man United. Namar udai urang lek kai ubal tibet hak pom update namar ngeliya isyai bak Man United ketelat hak hakiran update. Tipelok kini kedai ke kubar ke ba menta ngin si kendo pada hak baik video kublai shibona.